Kayon Korint isak silu. Limpak. Maiyasa lokayan aranasakan o pilmasan ng chonlangkan apso limpak rey. Nan lokayakan pan raseng ngilen pel masagasak mal. Maiyalayer kisakisan kokop. Maiyasa me koras o tetekila merurkan koras. Maitran sangan poson kelail magin kamakitata nanakan apso limpak rey. Nan kaitek ngay mekoch. Maiban kisakiski way me koras maianiki o maipilpan may talapalwariyach po en isisla o rongala ap socha limpak rey socha man kachap pan koyang ye. Limpak makanangama o katak. E socha kin peirin te aklapalap te pion maso. Limpak socha kin aklemay. E socha kin mewo. Te kin matang lingar-ngarta. Limpak socha kin inapchin mom. Limpak socha kin peran kita me sapong. Po me melelche me ekin peran ki. Limpak kin sawasay kichail en lalanong apalakan koras. Ekin sawasay achail poson an saw koras. Ekin sawasay kichail en liki coach o en pil kanangama ni me koras. Limpak me pachapach socha imui. Mia maasan en kokop ap ekonenga che lebinanso. Mia kisakis en katak lokaya kaponopon. Ap eban chokati. Mia lalakong ap eban sorala. Po achail kisakis en lalakong te kokop me socha unsak ansowach. Ap anso me unsak ban leleto. A me koras me socha unsak ban sorala. Ni sari lokayakan lamalamakan pepemkan tuweche en sari. Amech ni wialar ol melelemen isolar kin wiamomon sari. O makichail kin kilkilang mech rasang makichail kin irirong nan klas etiet Ap mur kichail ban utial coach ni sansal mau nintuan utan momoy. Po me se ansawet socha unsak. Amur etan unsak la. Po itan esela song koros nintuan coach kachin mangiye. Eri, song silupukach, poson, kaparapar o limpak, ime pan mimiche. Ap makayu kasampal re rail ye limpak.